Pozdrav, u današnjem tutorialu ću da vam pokažem kako da otkrijete i skinete tu neku pjesmu. Evo recimo primjer. Ovo će biti video od Google Nexusa. Možete imati ovdje anotaciju, tako da pregledajte. Možete se subscribe-ovati. Evo imam to. Izvinjavam se zbog ovog klipa, ali što sam ja htio da kažem, našao sam ja ovdje jednu pjesmu, malo se kao sviđala i sada ćemo da je razradimo. Znači, treba nam 3 stvari. Prva stvar, telefon s Androidom, druga stvar je, to jest 2 stvari nam trebaju. Prva, telefon sa Androidom i web browser. Ne mislim na Google, nego Opera, Google Chrome i tako dalje. Znači, trebate da otiđete na svoj telefon i idete u Google Play. Pardon. I onda tražite aplikaciju koja se zove Shazam. Tako se piše. I tražite. I nju skinete iz instalirate. Dobro, ja sam već to skinuo. Tako da aplikaciju. Znači, kada ste završili sa instalacijom, idete pokrenuti tu aplikaciju i onda idete na tu pjesmu i malo sada morate morate približiti telefon ovako i stisnite tu tipku tačku Shazam. Sada ću to pauzirati. Kada ste našli o kojoj se pjesmi radi, idemo na ovu stranicu. Znači, idete na ovu stranicu. Prvo, znači, prije svega idete na YouTube. I kak se već zove ta pjesma, znači u ovom slučaju. Kada ste našli tu pjesmu, kopirate tu link i zalijepite ga. Idete prvo na onda idete na link i tu ga zalijepite. Sada idete convert video. Malo sačekamo. Kada se završilo ovo, kada ovako plavo, idete onda download. I ono se skida sad. I to je to. Znači imate sada pjesmu koju ste tražili i to je to.